Pa kao što ste čuli kolegu Jakšića, mi srpski radikali smo podneli skoro 30 amandmana na predlog odluke o budžetu, želeći da taj prvobitni tekst učinimo smislenijim, boljim i da na neki način sve one rupe i stavke koje su s jedne strane višak ili čista nepotrebnost učinimo mnogo smislenijim i pametnijim. Slušajući moje prethodnike, uvažene kolege poslanike, nekad se čini da sam pročitala dobar dokument. Kada otvorimo prvu stranu budžeta, ovde smo čuli čitave hvalospeve na račun predsjednika države Aleksandra Vučića ili na gradonačelnika grada Novog Sada Vučevića, ali ja nijedno od ta dva imena ne vidim na ovoj naslovnoj strani u ovoj odluci o budžetu. Prosto zbunjujete i građane i narod, imajući u vidu da u potpisu stoji predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović. Hvalite vi koga god želite, ali imajte u vidu da je ovo Skupština autonomne pokrajine Vojvodine, da nije ni Skupština Republike Srbije, ni Skupština grada Novog Sada, da se bavimo nekim temama kojima ovde jednostavno nije mesto. Ko mi od vas poslanika Srpske napredne stranke nađe stavku u budžetu koja se odnosi na to što je Aleksandar Vučić bio na Demografskom savetu u Budimpešti da mu šta god on poželi? Hajde da malo uvedemo nekog smisla i neke logike u rasprave ovde i da se držimo onoga što jeste na dnevnom redu, kako ne bismo raspravljali i slušali stvari koje ovde jednostavno ne pripadaju. A da bismo čuli nešto pametno i smisleno, srpski radikali su podneli, kažem, skoro 30 amandmana kako bismo ovaj vaš predlog odluke u budžetu učinili daleko smislenijim. Zašto smo to učinili? Imate, na primjer, upravu za kapitalna ulaganja gde imate preneta sredstva 2,8 milijardi dinara neraspoređenog viška iz prethodnog perioda. Imate vrlo skroman program gde nema apsolutno nijedan nov, veliki, ozbiljan projekat. Mi smo želeli ovim amandmanima da skrenemo pažnju na neke potpuno bespotrebne stavke kao što je to Fond za evropske poslove, gde izdvajate preko 140 miliona dinara za njegov rad, na Razvojnu agenciju Vojvodine koja sam, kako sam objasnila, osnovana i funkcioniše bez jednog konkretnog pravnog osnova i služi za sve osim za razvoj autonomne pokrajine Vojvodine. Skidali smo i sa besmislenih pozicija rodne ravnopravnosti i ostalih koji čine ovaj budžet sasvim bespotrebnim. Ono što smo želeli jeste da daleko veću pažnju posvetite socijalnoj zaštiti, na primer podršci udruženjima za programe u oblasti socijalne zaštite, podršci udruženjima za zaštitu lica sa invaliditetom. Zatim smo sledećim amandmanom želeli da skrenemo pažnju da nedovoljno sredstava izdvajate za porodičnu i pravnu zaštitu građana i da je potrebno daleko veće dotacije izdvojiti za nevladine organizacije koje funkcionišu u ovom sektoru. Isto tako smatramo da je zaštita biljnog i životinjskog sveta i krajolika zaista mnogo važnija nego neke pozicije koje ste vi ovde uvrstili u budžetu. Sa druge strane, želeli smo pažnju da skrenemo i na domen usluga kulture, gde vi zapravo izdvajate svega 15 miliona dinara za funkcionalnu klasifikaciju ovu i dotacije nevladinim organizacijama, čineći oblast kulture potpuno zanemarenom u, na primer, tradicionalnom narodnom stvaralaštvu Srba. Da li zaista mislite da to nije bitno pitanje? Ostavljam vama na savest da to procenite. Sa druge strane, isto tako podrška, na primjer, programima Matice Srpske u oblasti kulture, stavka koju ste potpuno zanemarili, da smo mi želeli da ovim amandmanom, na primjer, skrenemo pažnju i izdvojimo neka dodatna sredstva za ovu poziciju. Ništa manje nam se ne čini ni program koji se odnosi na razvoj, ništa manje važnim nam se ne čini program koji se odnosi na razvoj, na primjer, nauke i tehnologije, gde ste zaista izdvojili poprilično mala sredstva imajući u vidu njegov značaj. Takođe, što se tiče sistema, na primjer, javnog informisanja i dotacija nevladinim organizacijama u ovom kontekstu, isto tako smatramo da postoji daleko veći prostor da nešto učinite u kontekstu informisanja osetljivih grupa koje ste potpuno zanemarili i od strane institucije i od strane ovog predloga odluke o budžetu. Kasnije, ovim poslednjim amandmanima smo se takođe bavili pitanjima promocije i popularizacije nauke, takođe i zaštite žena od nasilja u porodici i partnerskim odnosima, jer su to stavke u budžetu koje ste ostavili poprilično nedorečenima. 2 miliona za tu svrhu je nešto što je potpuno nedovoljno da bi zadovoljilo bilo kakve ozbiljne subvencije usmerene ka preduzećima koje ove žene trebaju da zaposle. Takođe, želeli smo da skrenemo pažnju i da
je potrebno daleko više sredstava usmeriti ka pružanju podrške u radu naučnih institucija na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine, što predlažemo jednim od ovih amandmana, kao i ka unapređenju rada i stanju u oblasti nauke u pogledu njene infrastrukture, institucije i naravno organizacija koje se bave njenom promocijom. Pozivam sve poslanike da podrže amandmane Srpske radikalne stranke i da ignorišu stav Vlade koji ih je odbila, imajući u vidu da se radi o ozbiljnim predlozima u koji smo uložili dosta truda i smatramo da bi u potpunosti doprineli smislenijem i odlučnijem provođenju jedne ovakve odluke o budžetu. Hvala.